دم باشه تماشاوانین هیجا بولتن نوچیان پیشکش دکم جسر نوچیان دست پید کم. دی سالوگرا یکم یا درباسبونا گروپین چکدار بو عفرینی انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه بانگ لترکیه و جواکا نافدولتی دکه جبورا وستاندنا کریارین گروپین چکدار. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو سه خال وک آستنگی لپیش نافچه آرام هنه. چکدارین پیده گفان لسرکردین انجمن انشتیمانیا کردی لسوریه دخن. شانده نافدولتی جبو سوریه گهشت شاما پایتخت سوریه. دوباره سلاف انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه داخویانیک ده سالوگرا یکی یا در باسبونا ترکیا جبو عفرین بلاف کر تیده کریارین گروپین چکدار ین کل عفرین ادمینن شرمزار کر و داخوازا راوستاندنا وان کریاران کرن. انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه داخویانیه که ببونه در باسبونا ساله که لسر در باسبونا ترکیه جبو باجار عفرینا کردستان سوریه بلاف کرد. ده داخویانی آنه کسی دهاتیه گوش بلی ایش و آزارن گو خلقی عفرین بریان هادیتنه نها او ایش و آزار بهتر بونه جبری کریارن گروپن چکدار این کو در باسی عفرینه بونه به ناوین جودا گو بتنه لسر دجمناتیا کردان لحفدکن و بتنه رامان دزی و ایران کرنا مالن خلقی و کشتنه سری وانده گو اویک دورنج همو پرنسیبن مرووی و ناف دولتی. انا کسی هر وها دیار کرده گو تاوی شرمزار کرنا بردوام جوان کریانان را جعالیه رخصن مرووی و یاسایی لی اف بن پیکرن هن بردوامن و روش بروش بهتر دبن به تایبت بن چاف کرن و دزی و کشتن و شوتاندنا زوین زیتونان هر وها و اندا کرنا دیروک و کلتورا کردی گو ارمان جوان هبونا کردی لعفرینه و اندا بکن. هر وها ریندان خلق عفرینه ین کو دربدر ببون گو وگرن مالن خواه گلجه خلق عفرینه خلقن بیانی آنین و المالن ولاتین کرد بجه کرن او وکو خلقن دوره تومار کرن با ارمانجا گوهرتنا دیموغرافی دوره ده. انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه اف کریار شرمزار کر هفدمی بدنگیه که نافدولتی و پشت گوه خستنه که ترکیه لگوری داخویانیه و داخواز جواکا نافدولتی و ترکیه و رخستن نافدولتی و نتوین یک گرتی کر گول پیشیا وان کریاران راوستن و وان گروپین چکدار جا عفرین درخینن و باجار رادستی خلکن رسن ورک کرن بسر پرشتیه که نافدولتی. ده داویا داخویانیه ده انکه سه داخوازا دیتنا چارسریه که گشتی بلز جی کریزا سوریه را خواسته گوته ده همو گروپن بیانیین چکدار جی سوریه درکوین و سوریه که دیموقراطیک اش بو همی سوریان ورا آوا کرن گود دستور ده مافه همی پیکاتیان ورا جیبه جی کرن. به بونه در باسبونا ساله که لسر در باسبونا گروپین چکدار جبو عفرینه کومبندا لاوین عفرینه دهل باجار بون یه آلمانیا چالاکیک لدارخست او چالاکی لپیشیا آواهیا نتوین یگرتی هاته لدارخستن تیده بجدار بویان کریارین گروپین چکدار لعفرینه هر وها گوهرتنا دموگرافی ده دوره ده شرمزار کر و داخوازا راوستاندنا کریارین وی آوای کرن. کومبندا لاوین عفرینه هر وها بانگوازیک بلاف کر جبو بجداریه ده چالاکین وان ده ایرو للبنانی بکن هر وها لوینا پایتختا نمسایجی وکو بردوامیه کی جه چالاکین خوره لدجی روشنها یا لعفرینه کوته انجام دان. كفاك يا قلب صراخا لتنم أحزان الصدور ليخرس بركان الغدر ولتصمت قرع الطبول صفحات مجد صفحات مجد تتمزق وتتنشأ عبر الجذور يزيد القيح ملتهبا جرحا دائم الحضور مخاب
بله تماشاوان الهجار لسروی مجارک و افدروجن چالاکیتین لدرخستن جالی کمبندا لاوین عفرینی او جیجبر کو افصالک لسر درباسبونا گروپین چکدار بو عفرینا روجاوای کردستان اینها بری خود دم وینا بریز حیدر خیرزا اندام کمبندا لاوین عفرینی مهوانی منه بریز دماتا باش به دم باش بريز افدروجن هون چالاکیان لدار دخن دهجی المانیا لباجار بون ایروجی لنمسا باجار وینا و للبنان جی باجار بیروت گلو ارمان جویا سرکه جوان چالاکیان چیه؟ ارمان جویا کمبندا لاوین عفرینو دبن جهارا فارستنا دولتی بون عفرینی و درخستنا گروپین جدار یک گریدایی اپوزیسیون سوریه جاندر رینه و عفرین تسلیم ببه ذکرکی عفریانا باشه بريز و نامه رادستی تو آلیان کرنه اگر و رادستی وان جی کربن برسوا وان جبو و چبو اره خوشکا ایجاد هو لبونه لپیشه آبایا نتوی گرتی حالا قیامت هات راقستن و نامه ما تجنب دفعون ما تسليمون كري واكيد وبتفيوان بين مره وايرو اسي غاطم اليكون ابو الحوار البدايه لبينا دنام او بتسليم نتاوين يقدرتي وصاديا وزاره الصحه نمسا او نوبتي جنيه واكيد بس المبادئ باشه بريز كسن بجدار آمدبونا و بچرنگی بو يعني هجمارا و گلک بو هجمارا و چند بو اره هجمار بآلیکاری حمی شخصیات کوملا تازه این ملت کرد چه عفرینی بینه کوبانی بینه خامشلو بینه او کردستان تباهی بینه حمی بمرا ام وک یک دست وک یک دنگ دبن هلدان کرنا حالا کرد و کردستان را مبان کرد بجی عفرین بجی کوبانی بجی قامشلو بجی کرد و کردستان باشه بريز يعني جبوتشو و هرسي ولاتان بتايبت يعني وشالاكين خول دار خستن وجاري المانيا وايروجي لنمسا ولبنان جي جبرتشي و هرسي ولاتان اري جبركو اكم بندلاو نعرفيني النجدة ديرو دريج ده ما كوميتا خول دار خستي مديدة اد في درفت ده روجا حي دي ازاري بحذر دو حيش او روجا رش روجا قريش سالان و بومبا برادر عفرینا مدا مخواد اموی روژه یک ساخوا جباک ناف دولتی را مراکز القرار کجا بکن او کتش مرا دسته مدا هاتنا بکرن ما لبونه لبینا لنمسا لبنونه لبیروت القرار خسن تتم فوز دل اتخوا نتی عفرینی و کمستانی تفاهی وی روژه بین امنا وستن بحق ویکی هفته دیتن با خوبن چه چالاک بن کاری خبری و پیش بردن بريز حيدر يعني جبلي چالاكيان چه برنامج وده دروجه بيده هيا هاي دروجه بيدا دل قاماوي ورن دار خصن امي هديتنا كي بجهات النوف دولتي را روينن خاصة اشاكو ملاتي خوا خاصة ملاتي كرد تنين سات أول مرة بتجيب بروجة كي يعني جبتوه دنوب برا تبغى نفضل. باشا برسك عدن لسر كومبندا وبريز دناف كردين سوريا دا بارتين سياسي وبدهان ريخستن هنا جبوتشي وبري خواه ندوان آلين سياسي جبوتشي كومبندا وكومبندا كانو آواكر أنا بس طبعا شيء أوا يعني تشتا هون تكارن چه پیشکش بکن کو آلين سياسي نكارنا پیشکش بکن اره اب كومباندوما برنج باكا سيفيل بين المجتمع المدني ام ادبينن ام شالكيا ناما ايش وزارة ملاتي كرد لمراكز القرار جنن لهما هروها بارتي بيريزو حرمتنا او ام ملاتي كرد حمي داستن هبدا شالكيا چه گفتگو به چه هفتی به هفتی براتن الکار فرقا ما
ما بين كومبان واي بارتي سياسي خاطر كتوي جدينا ان حمد هذا الشرط صدر بلاتي باشا گلک سپاس برز حیدر خیرزا اندام به کومبندا لاوین عفرینه میوانی مبو زور سپاس سیاست مدار کرد دبیجه سی خالین آستنگ لپیشیا آواکرنا نافچه آرام هنه و هیجی آلین پیوندیدار لسروان خالان لحف نکرنه سرکردایکی کردی گوت امریکا هاولین پیادش بو بگرا رژیما اسد جبو روجهات چمی فراته بر آویتی کریه و امریکا هفدیتنان دگل پیکاتین روجهات چمی فراته پیکتینه به مبستا آواکرنا ریوبریه کنو ده نفچه دا. اندامی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتور عبدالحکیم بشار دگو تارک خدا یا روشنموانی دا راگهاند که حتی نها چل هفهاتنک دناف برا آلی ناف دولتی و هرمی ین اکتیو ده دوسای سوریدان نینه. لسر چاوانی دا گرتنا والاهیا که وکشانا هیزن امریکی لسوریه بجه بهیله. هروها امریکا پروژه پیدش بو وگرا رژیما اسد جبو نافچین کردستان جی بطال کر. جبر کو وگرا رژیمی واته بر فرهبونا پروژه ایران و سپاندنا هجموناوی ده سوری دایه و اویک جی امریکی ردکن. هروها دکتور عبدالحکیم بشار دازانین که امریکا حتانها رینه دای ترکی در باسی نافچه که بریار آرام ببه و هولین امریکی جبو بشدار بونا هیزن ناف دولتی من فرانسا و بریتانیا بردوامن دگل دوست لشکرین امریکی که بریار بمینن دی سوری دا جبو پاراستنا آشتیه لی اف سیناریو همی راستی آستانگین راستقینه تین. بشار هروها گوت لو ما پیوژویا بویران لروچالات فرات حتانها نزلاله و هیچی دانستاندن امریکی و ترکی درباره نافچه آرام تا بردوامن و هفدیتنین بردوام دنافبرا شاندهین هر دو ولاتان دا چه دبن. زانیاری هنه که هر دو آلی ریکفتنه درباره نافچه آرام دا. لیهیجی ناکوکین بنگهینی هنه و خودسی خالان دا دبینن. او جی برفرهبونا وی نافچه یه و کربونا ویه و وی کی ریوبری وی بکه و چاره نویسا چکدارین پیاده وی چه به. امریکا به بردوامی پیوندیان به پیکهاته نافچه را دکه و دناوان داجی انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه. به مبستا آواکرنا ریوبریه که نوش دوره را و همی آلی لسر رازی ببن. لی اف پروژه هجی راستی آستنگین بردوام جالی پیده واتین و پیده چه هفپایه که راستقینه ناپجرینه ورشتل سرپاراستنا هیزا خویا لشکری و اولهی و تنه هنک دستلاتن لاوکی آنگوهتانوی بدا آلی پیکهاته دن او یک دوزا کردی بر آویتی دکه و کردان مینا کمینه که به ماف دیده نشاندان. تویکو کرد داخوازا مافین خویین دستوری دگل هر سی پارزگهن روجهات چمی فراته دکن. و اگر وصابه ده هلبجارتنین بیدا کردان چه دستکفتنین باش نبه و تناخوا دستکفتنین لاواز بن. اندامی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تکس دکه که دوی بشتاربونا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه بچند مرجان به. او جی اون. دوی ریوبری روجهات چمی فراته و اولهیاوی چه شیوه که آلترناتیوی مافین دستوری ین نتاوا کردی به. برینا تکلین پیده و تبعیت آویج پککیرا و همی چکدارین پککیج روجهات چمی فرات درخینه. لی پرسین و سزادانا همی تاوانبارین پیده ین کو دستوان دی تاوانان لی دیجی ملت کرده هنه مینا لشکر کرنا زاروکان و ترور کرنا خباتکار و تیکوشرین کرد و پیک آینا کمکوجیان دی در حق ملت کرده هروها تاوانن کل نفچین عربی جی انجام دانه. بردانا همی گرتیان و دیار کرنا چارنویسا کسین رواندی. دابشکرنا دوسای روجهات چمی فراتی بوسی دوسایان والهر پارزگه کی تایبتمندی آوی جدا بکه جیاندن. در باس بونا پشمرگین روج جبو کردستان سوریه جبو کب ارکی خورابن و پارسناوی بکن. ده بردوامیا سیاستین خواه ین هووانه ده چکدارین پیده گفان لسرکردین انجمنان اجتماعی کردی لسوریه دخون اگر ده چالاکین خواه بردوام بین. جبر چالاکیین کو انجمنان اجتماعی کردی لسوریه لهندره ولید لهر یک جیه هرمن کوبانی و جزیره روج آوای کردستان دماها آداره ده پیل داردخه. چکدارین پارتیا یکیتیا دموکرات پیده گفین کشتنه اراستی سرکردین انا کسی دکن اگر بردوامی ده چالاکیین خوده بکن. جدارک تایبت نخواست ناوی خواه اشکره بکه جار کرا راگهان که هن سرکردین انجمن اجتماعی کردی لسوریه راستی فشار و گفین کشتنه هاتن اگر چالاکین خواه ین مها آدارا 2019 رانوستینن.
بریا مها آداره امینداریا گشتیا انجمن نشتمانیا کردی لسوریه داخویانیه که بلاف کربو تیده خشتیا کار جبول دارخستنا چالاکیان دمها آداره ده اشکره کربو. هشت آداره ده دروجا جنان ده پیده آستنگی جو چالاکیا انا کسیره چیکر هر وها 12 آداره ده جی ریگری جبو چونا خلکیل سرگوری پکروانان را پرینا 2004 ده کر کود انجام ده جنک لباجار قامشلو بگرانی بریندار بو. گفین چکدارین پیده بو سرکردین انجمنان اجتماعی کردی لسوریه و ریخستن و پارتی و نجارای که بریان نهاجی بداهان سرکرده و اندامین آلیگرین انکسی و ریخستن و پارتین و راستی رواندن لیدان زندان کرن و سرگورن کرن جی جالی پیده و هاتنه و هنجی پیده لسر وان گرانیان بردوامه. ایرو انجمن آشیه یا خوجهی آگاداریه کشبو خلک عفرین بلاف کر. در آگاندنا انجمن دهاتیه جبو همی ولاتین نافچه آشیه و گندواره وی به مبستا دوباره تومار کرنا اتومبیلین تایبتی و بار هلگر و درخصنا مولتا اتومبیلان و هلگرتنا چکان سردانا انجمن خوجهی یا عفرین بکن. ام بچن باجاری حسکه روجاوای کردستانی ده به بونیا سالوگرا 31 یا کمکوژیا حلبچه و لسر بانگا انجمنان اجتماعی کردی لسوریه ولاتین باجر 5 خلکان لسر جان پکروانان راوستیان. هر سال دبیرا خودتینن ساعت 11 نیرو ام درد کبن 10 دقیقه ام مراد وستن دوی روژه باجار حلبچه باجاره کی بسر و بر کیمیا باران بو خورمات و دورندن ده انجام آوه کیمیا بارانی ده دور 5000 مروف جیانا خوشدستان مندال جن زاروک مزن بچوک جیانا خوشدستان و بتخانه بکیمیایی فتسین براستی هجای گو هزه ناف دولتی و مثلا هانی دبیرا خود بینن و کم کجا گو تود درا ولو نبوی راستم دبیهزن کم کجا که فلان داره کم که جانی جیا داعشی خرابتر بو داعشی گابا گو ترنبیره که تقینه ایرو 6 سال لسر شهید بونا جوانی کردیه بناوه شروانسی دوره درباست بن چیروک و چوانیا شهید بونا شروانسی دو لعفرینه دوی راپورتی ده. در روزه که وقت ایرو ده چکدارین پیده ایریشی گنده چیقلمه یه نافچه راجو یا عفرین روجاوه کرسانه کر و دانجام وی ایریشی ده جوانه کی کرد کر ارمانجا چکین خواه و شهید بو. ده حفظه ما آدار سال 2013 چکدارین پیده به چکین سفک و گران و هجمارک مزن جی اتومبیلان به تومت هبونا شانن وشارتی یم بسر به پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی ایریشی گنده چیقلمه کر و دانجام وی ایریشی ده جوان بناو شروان سیدو شهید بو. پشتی کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده ایریش آخوا بداوی آنی هلمتک گرتن و رواندن دست پیکر و هجمارک جه اندام و آلیگرین پده کسی هاتن رواندن. تفیوه که شهید شروان سیدو به بجداریا کم مزن جه خلک عفرینه دروجا دن آنکو ده 18 ماه سیان ده لگنده خواه گنده چیقلمه به بلند کرنا آلا کردستان بخاک هات سپارتن. ایریشا پیده جه گنده چیقلمه پشتی چند روزان جه پیک آنینا پیده جه کمکوژیه که لگنده برج عبدالو هاتبو که او کمکوژی ده 8 ماه آداره هاتبو پیک آنین. دیده 4 ولاتین سیویل خلک گند شهید بون. در چارچوبه دستالتداری پیده لعفرینه هجمار کمکوژی و بن پیکرن در حق کردان در رابون و کمکوژی مالبات شیخ حنان و برجه و مالبات شیخ و لشیه و شهید کرنا ولاتیان دبن اشکنجه ده و ایرش کرنا مالان و سپاندنا باجان. هر وحال هرم دجی به همان بن پیکرنان در حق کردان ده رادبن. نونراتیا اوروپا خوجهی دورتموند یا انجمنان اجتماعی کردی لسوریه انکسی و روژا 22 آداره سرسالا کردی آنکو جشن نوروزه به بجداربونا هجمارک هنرمند و جینه. به بجداربونا هر یک جه هنرمند امین نادر و اسلام زاخوی شیدا عیمت کاکلو کوما نارین یا فلکلوری خوجهی انکسی و لباجار دورتموند یا آلمانیای روژا 22 آداره و جینه.
دهله باجاری کویا یکمین کربندا لاوین هر چار پارچین کردستانی جالیا یکیتیا لاوین دموکراتی کردستان روجهلات هاته آماده کرن و بریوه برن. دهله باجاری کویا بسر پاریزگاه هولیری و یکمین کربندا لاوین هر چار پارچین کردستانی کو جالیا یکیتیا لاوانی دموکراتی روجهلاتی کردستان و هاته بو آماده کرن بریوه چو. یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روش آوا دوی کربنده ده بشدار بو و گوتنا یکیتیه جالیه برپرسه یکیتیه و احمد محمد امین و هات خوندن. براستی امش وکو یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روش آوا وکو هاتن دعوت کرن کو دوی کربنده دوی سمینار ببجن دوی دیبیت هم حاضر ببن کو راستی بابت که گله گرینگ و هم گم تبدأ خورتين هرجع بارشة كوساني يقول هبدو رونه هبدو تبقى کو برنامجه کی هفبش ببرد يعني جبر على الأقل قاربا أو برنامجه کو کنفرانساتی که یک و دو سه هات بگو بردام به چهارم پشتیانا که کنگره کی ببسته کو واخورتا سراستی هرجع بارشة بابده هبدو تمثيلية كواي حقيقي هبه کو قاربا جه بريال دبن. جالي خواب پیشوا علی پور سکرتری کتیا لوانی دموکراتی کردستانی روجهلات بحثال در خستنا یکمین کربندا لاوین هر چهار پارچه کردستانی کر. که او سفریان بشکی روشلاتی کردستان بو که هسته بوکارات تا استاجه بجینه بو روین لحالت زا کوبونوی چواب کین اما کومل کوبونوی آماده کاری من وقت دیبیت وقت او کربنده اورو برای بردو بو که بتوانی لاوانی چهار پارچه دوری کوب بینه باسی دو معنا دی پارچه کومام کین و ببریاره کی جوکین من گه یک لبریاره کانی کربندی اورو او به لاوانی روشلاتی کردستان و ارکیل سرشانی انا بو برای بردنی کنفرانسی لاوانی چهار پارچه او کنفرانسا برای ببنو بتوانن دو خیدا که رخراوکان تۆزێک لێک دوورن بە کۆڕ و کۆنفرانسی لەو چەشنە بتوانین لێکیان نێزیکەینەوە لە دەوریە کۆ ببینەوە و برپرسê tora hemahengî û rêxrawan sîrwangerdî jî keyfxweşiya xwe bi korbendên vî rengî daxuya kirin. Li saliya dîkîmiya baranî helbza kederferêçî girîng bû li her çar partiyê Kurdistan lawan bêyekê kobû li ser pirsêçî girîng jî ke li her çar partiyê Kurdistan gencan dibî baştir bîr bikin li astêçî hem li astî siyasî hem li astî pêşkevtmekanî genc we li heman katîş de ew ke emro kedzekay dilxweşiya li her çar partiyê Kurdistan gencan bejdar bûne wekû nûnerê rêxrawekaniyan. Ev bû cara yekemîn korbendên bi vî rengî tên li darxistin û di dawiya korbendê de jî gelek xalên giring hatin gotobêjkirin û kesên bejdar sûza berdewambûna karên bi vî rengî ji aliyê ciwanên her çar parçeyên Kurdistanê ku di vê korbendê de bejdar bûn hate dan. به چاودێریە حکوومەتە هەرێما کوردستانی کۆنگرێ ئەکادیمیناسên کورد لە بریتانیا هات لدارخستن بە ئامادەبوونا نونەراتیە هەرێما کوردستانی لە بریتانیا هەژمارێک ji ئەکادیمیناسên کورد ji her çar parçeyên Kurdistanê لە بریتانیا کۆنگرێک لدارخست تێدا پلان و بەرنامەیە xwe ya pêşerojê dê xizmeta doza Kurdî de dariştin. درباری شر و تۆپبارانکردنا بەردەوام لە پارێزگەها ئیدلیبێ ئۆنتۆنیۆ گۆترێس ئەمیندارێ گشتیە نەتەوەی نێکگرتی دبێژە کۆ ڕاوەستاندنا شەر لە ئیدلیبێ گاڤەکە گرنگە. ئۆنتۆنیۆ گۆترێس ئەمیندارێ گشتی یە نەتەوەی نێکگرتی دێداخویانیەکێدا کۆ لەسەر مالپەرا فەرمی یا نەتەوەین یەکگرتی هاتیە بەڵافکردن ڕاگەاند کۆ ئۆپراسیۆنên ژناڤبردنا تەرۆرê nayê wateya berpirsiyaretiya parastina sivîlan û rawestandina şer lê parêzgeha Idlibê. Gaveka gelek giring e navbûrî her wiha fikara xwe derbarê gurbûna operasyonên leşkerî di çend hefteyên bê de nîşan da. Şandeyên Navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê Geir Pedersen gihişte Şama paytexta Sûriyê û li gel berpirsên rejîma Sûriyê civiya. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê jêderekî de Wezareta Derve ya rejîma Sûriyê de diyar kir ku Pedersen îro sibehê gihişte Şamê û li gel Wezîrê Derve yê rejîma Sûriyê Welîd el-Muellim civîn pêk anîn. Her li gorî zanyariyan gotê pêşbînî kirin ku wê dê civînê de behsa hindek mijarên giring werin kirin mîna Komîta Destûrî û danûstandinên rejîma Sûriyê li gel opozisyonê û hindek mijarên din.
سروک هفپیمانی نشتیمانی یا اپوزیسیون سوریه ترکیه و یکیتیا اروپای آگادار جه اگر رودانا پیلکانو یا کوچبریه کر اگر رژیم سوریه ایریشی ادلبه بکه. سروک هفپیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه یکیتیا اوروپی آگادار کرد جه اگر رودانا پیلکانو جه کوچبریه لپاریزگاه ادلبه اگر رژیم اسد و میلیسن بسر و ایریشی پاریزگاه ادلبه کرنه. سروک هفپیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه عبدالرحمن مصطفى ده هفدیتنه که ده لگل اجانسا الاناضول یا ترکی دیار کرده گوشان ده هفپیمانی بشداری ده کنگره بروکسل ده کرده گو بشدار بویان سوزان گو 8 میلیارد یورو وکو آلیکاری جبو پنابرو در بدرین سوریه را پیشکش بکن لیوی تکزی کر گو پیوسته او آلیکاری نگهن دسته رژیم سوریه. مصطفى تکزی لسر پیوستی شرمزار کرنا ایریشن رژیم لسر ادلب و گندواری و گندواری حمایه کرده گوید وان جوینانده دا خواست جواکا نافدولتی کرده گو همی تدابیرن پیوست جبو ریگیری لرودانا کاریسات کمروویل ادلب بگرن گو بگوتناوی اگر هی گو به هزاران سویل پنابری ترکیه و یکیتیا اوروپای ببن اگر ایریش لسر ادلب هات پیکانینه. مصطفى متسیا خواهش چالاکین ایرانی لسوریه جی دیار کرده گوب گوتناوی چالاکین ایرانی د سوریه ده گلک مترسی داره جبر کو او اکانیه که تروریه ده ورده. مصطفى داویه در رخنه لوکشاندنا امریکی جی سوریه جی کرده گوب نریناوی اف بریار ند جه خوده جبر کو اگر هیا چکدارن رژیم سوریه و میلیسن ایرانی جه وان هزن امریکی لسوریه بگرن. دوریه کالشکریا ترکیه در باسی دورا بیت شکل ادلبی بو. لگوری کو جدرین راگهاندن بلاف کرنه کو ایرو دوریه کالشکریا ترکیه بریا درگاه خربت الجوز در باسی دورا سهل الغابو او یک هات پشتی چند روزان جلف و تفگر لشکری یا روسی لوی باجاری. جدران سربار کرن کو او دوریه گهشت خالا چاودیریا ترکیه لباجارو که اشتبرق لدورا جسر الشغور و تپش بینی کرن کو همان دوریه ریا خبرف شیر المغار لحمای بردوان بکه. گرتیک ده زندانین رژیم سوریه ده پشتی 8 سالان جگرتنه سربست هاته بردان. چالکوانی کردی روش آوای کردستانی شبال ابراهیم اندام ریخسنا امینیستی یا مافی مروان یا ناو دولتی ده بلاف کر کو پشتی 8 سالان جگرتنا ولاتی سوریه بناوی عماد الاقرع کو خلق دورا حران عوامی ده و بباب محمد تیناس کرن جعالیه رژیم اسد و جه زندانا سیدنایا سربست هاته بردان. ابراهیم ده روپلا خدا بلاف کرو گوت کو او لگل عماد دمکا دریج ده زندانا سیدنایا ده یا لشکری ده دما گرتنا خدا به هفره بوراندنه و کیف خوشیا خوا به سربست بردانا ناوبوری دا خویا کرن. لگندوار درازوره ده انجام تقینا ماینکا چاندی ده جشون ماین داعشه و هجمار کشتی و بریندار کتن. جدرک خوجهی سوری ده بلاف کر کد انجام تقینا ماینکا چاندی ده جشون ماین داعشه لدورا الشولا لگندوار درازوره 4 ولاتین سویل جیانا خوش دزدان و 36 دن بریندار کتن. هر وها جدر سربار کر کد دما بوری ده 4 ولاتین دنین سویل لسر دست گروپکی جه چکدارین داعش لدورا الصوانا لباشور روشالات گندواری حمسه هاتن کشتن. هر یک جه فرنسا، بریتانیا، المانیا و ولایت یکگرتین امریکی داخویانی که هفبش به بونه در باسبونه 8 سالان لسر شر سوریه را بلاف کرن و تدا دبیجن که رژیم اسد برپرسی سرکه ده کاریستا سوریه ده و تنها رژیم بن پیکرنان ده در حق ولاتین سوری ده انجام ده. ببونه در باسبونه 8 سالان لسر شر سوریه دولت اوروپی داخویانی که هفبش بلاف کرن و تدا رژیم اسد دبر کاریستا کل سوریه هاتی انجام دان سوجدار و تمتبار کر.
Di daxuyaniyê de ku ji aliyê her yek ji welatê Fransa, Almanya, Brîtanya û Wilayetên Nêgirtîn Emerîkî derketiye hatiye ku xelkê Sûriyê beriya 8 salan derketin xwepêşandanan û daxwaza azadî û dadweriyê kirin. Lê rejîma Esed bi çekan û êrişan bersiva wan da û kuştin û kumkujî di derheqê welatiyan da encam da. û ji ber wê yekê rejîma Esed bi tena xwe berpirse diber êş û azarên ku li Sûriyê hatine rodan. Di heman daxuyaniyê de hatiye ku zêdetir ji 400,000 welatiyên Sûriyê bûne qurbaniye û jiyana xwe ji destan e û bi 10,000 jî di zîndanên rejîma Esed da girtî û binçavkirîne. Her wiha hejmareke mezin rastî eşkenciyê û terûrkirinê hatine. Serbarî ku bi hezaran jî dibin eşkenceyê û ji ber birçîbûnê jiyana xwe ji destan e. Di berdewamiya daxuyaniyê de hatiye ku taweke îro welatiyên Sûrî ji aliyê rejîma Esed ve rastî binpêkirinan tên û şer li Sûriyê berdewam e. Bi berûbajeyê ku Esed û piştevanên wî Rûsya û Êran hewlidin ku ji cîhanê re bidin xuyakirin ku şer li Sûriyê bi dawî hatiye. Hevdemê ku 13 milyon welatiyên Sûrî pêwistiya wan bi alîkariyan heye û rejîm ji aliyê xwe ve rêgirî pêşa derbasbûna alîkariyan dike. Her yek ji Fransa, Almanya, Brîtanya û Wilayetên Nêgirtîn Emerîkî dibînin ku hewlên rejîma Esed û Rûsya û Êran bi çareserkirina krîza Sûriyê bi şêweyekî leşkerî, aramî û aştiyê li Sûriyê ava nake û bi tenê diriya çareseriyeke siyasî re wê şer li Sûriyê bi dawî were wî sînorek ji binpêkirinan re were danîn. Di dawiya daxuyaniyê de her çar welatiyên navborî tekezî li ser piştevaniya xwe ji biryarên Cinêvê re kirin. Her wiha tekezî li ser biryara Encumena Ewlehî ya Navdewletî 22 pêncî û 4 ji bo avakirina aramî û aştiyê li Sûriyê jî kir. تماشاوانین هێژا سرانە bi xeml û rewşe şêrîn û xweş e zimanê Kurdî tik kes ji me tune ye û peyvên vê stranê an vê stranî nas nake. Lê peyvên vê straneyê kîne helbistvanê vê stranê kiye di vê fêçerê de em ê ji were behsa xwediyê peyv û helbista vê stranê bikin. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي افيف كتنا گوهي هر كردكي دا ولسر زمان تاوان بنازكي گريانا لي خداني وان جوية كي بي پارمايا وكيم دزانن كويوينا هلبسوان شکوی حسن ده 17 حزیران 1928 دا لگنده جاموشوانا بچوک یه نافچه که ارمنستان جی دایک بویا. گنده کو پرانیان نویسکار و هلبسوان کودین سوویت جی درکدنا. مالباتا هلبسوان شکو مینا گلک مالبات کردان ده شر جیهانی یکم دجبر زورا بطایبتی لسر ارمن و کردین ازدی هاتی کرن جو گنده خوی گره دای باجار قرصه و کوچی ارمنستان بونا. این شکو 5 سالیه و باوی احمد حسنی مدو دمری و آپی ویلی خودی درتکوی وی بخوندنه دیده. پشتی کو باورنامه خواه دبستان سرطایی ناوین وردگری دست بخوندنه بش زمان ناسیل کولج از زانستین روشلات آزانینگه ها یاریوانه دکی و پشتی دقدین دبی ماموستا. دناورا سالین 1954 و 1957 دا دبشا کردی یا رادیو یاریوانه دست با ادیتوریه دکی و پشت را کار ورگیریه دکی. د سال 1961 د مابسته خوندنه پرورده بلند د چه لنینګراد ول سر زمان ناسیه دکتورای دکی او دوی د میده بای هلبسته لید دی او داس بنویساندنه هلبسته دکی د داس پکې د لزانینګه یریوانه هلبستین خو بلاو دکی او پښته دروژنامه ریا تازه د تینه وشاندن هر وخت رادیو یریوانه د تینه خوندن او ګلک حسکری وان چید بن هلبسوان شکوی حسن بکدا خو او هلبسوان کردین وی چاخی سودک مازن لویجو بتایبتی لهلبستا کرد کردستانی کرنا ویجه کردی لارمنستان نوجن کرن وجباندورا ویجین ارمنی و روسی رزگار کرن هلبست نیم رفته دگهینه کو گرنگیه که مازن دا زمان کردی گرنگیه که کودی کر او تم وندابون از زمین جمرنی خرابتر بنرخینی ده هلبست که خود آکو سال 1964 دا نویساندیا از کرنا خوش زمان دایکی رو کردستانی را و هادی آردکی و دبیجه جمن پرسین چه حزدکی لوی دنیا کاو نازکی من گوزاره می کردی گو ملت پرتی پرتی دجوین و دکیت چه قاس ببا جنگ و تارستان او شمس کرد و کردستان
حەزکردنا وی ji zimanê wî re kehniyeke bêçikîn bû. Timî evîndar û şeydayê wî bû, pêşa dibû û pê re sema dikir. Şabûn û eşqa xwe jî di sala 1967 da dîsan bi rêya helbesteke nû bi navê zimanê Kurdî diyar dike. Helbestek ku wek awaz û stran ji aliyê hunermendê Nemir, aram tîkran ve hatiye strandin û bi dengê wî navdar bûya, ku tê de şiko wiha dibêje. Bi sêr û surra, cewahir û durra, cewahir û durra, zimanê Kurdî. Bi xeml û rewşa, şêrîn û xweşa, şêrîn û xweşa, zimanê Kurdî. Şûrê berzana, nûra erşana, nûra erşana, zimanê Kurdî. Mertala me ya, dest pêşmergeya, dest pêşmergeya, zimanê Kurdî. Her wiha helbestvan Şikoyê Hesen dengbêjê têkoşîna gelê Kurd bû û bawerî û hêviyeke mezin li bizava gelê Kurd û serokê wê Barzaniyê Nemir dinêrî û li ser wiha dibêje. Navê Barzanî ku dibihîzim tim car, dilê min dibe gulîstan bihar. Zanim Kurdistan wê ese çêba, eltindariya Kurd ez dikim bawer. Di jiyana helbestvan Şiko da sê dîwanê wî hatine çapkirin bi navê Qalçîçek, Tembûrê Kurda û Meremê Dilê Kurd. Her wiha piştî koçbarkirina wî pirtûkewiya bi navê Perwaza Welat ji aliyê bengîdarên wî hat çapkirin û di sala 2008 da pirtûka ku ji helbestên wî bijatî pêk tê bi navê Payîz û ve hat çapkirin. Şikoyê ku dibe yek ji girîngtirîn helbestvanê wî demî, hemû jiyana wî bi xizaniyê derbas bû. Û ji ber ku bi zorê debara mala xwe dikir, nikarîbû piraniya helbestên xwe çap bike. Lewma gelek helbestên xwe difirotin, da ku pê debara jiyana xwe bike. û gelek kesan ji bê destûra wî hin helbestên wî bi imzeya xwe çapkirina û wekeyên xwe belavkirina. Dema ku ji Lenîngradê vedigerê, rewşa wî ya aborî xirabtir dibe û ji xizaniyê zarokeke wî nexweş dikeve û dimrê. û piştî demekê di mala xwe da sala 1976 û di temenê 48 saliyê da helbestvan Şikoyê Hesen dawiyê li jiyana xwe têne û xwe dikuje û li Tiflîsê paytexta Gürcistanê bi xakê tê spartin. بریا بداوی آنینê دوباره سەرنووچە. Dê salvegera yekem ya derbasbûna grûpên çekdar bo Efrînê, Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê, bang lê Tirkiye û civaka navdewletî dike ji bo rawestandina kiryarên grûpên çekdar. Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku sê xal wek astengî li pêş navçeya aram hene. Çekdarên PYD gefan li serkirdeyên Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê dixwin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê gihişte Şama paytexta Sûriyê. Boltena me bidawî hat bimênin şad.